Nalango sa mea laboto, au turani teilebu, ngoma, au waitu itu ngai malake REC. Andu tali tawali untuk warra na radio fijuan nanto bibi. Ya wasere motibuya mai saru lotoka untuk tali tangan warra na radio fijuan. Bula nalango peni waktu itu waktu lomba andu tali tangan warra na radio fijuan untuk mai bibi. Na radio fijuan nanto mai bibi na bonga ni bienen. Ni sambulo binaka, sa ikoy na Vakaleleka ni nonde tukutuku na bungin dindai. Sama itau na kinitutongi o Joshua Dolondolu, yang baki basa ngabulu, metotongi mati ki bali bebesu, kami na taka rawa e tolu sangabulu na baki aloma ni bali bebesu, ni bernenge laki kere na nona bebusoti wana presidendi. Wakatau da nitutongi na mataka ni kuwa, na matabele lebe suba o turang ni lewa sali sitemo, ni oti na nona bete ki Dolondolu, enandua natal ni lamba, ono natal ni kudu, kenandua natal ni bebesu. Waraitaga turen lewa temo, ni baka sisila na beka e baedora o Dolondolu, ka ni se tomana tikumai, ena loma ni tini ka walu na bagi sa oti. Ia lau rei be Dolondolu, ni siang ni rarauta walebu, na kena tau bua, na itotongi bimbi o ya. Rongo di palimenti na mataka ni kuwa ni tukutuku ni be baka nduindu itaki, ka wakatikina o niko na waikula, ena ito ni be sanga. E tuku ni baka ruobe na waikula na mataka enda indai, me basuka na nona tukutuku, me baka ni lasu kabuna na nona takoso na sipike ni boselawa o Dr. Chikulubeni. E tuku na waikula ni kautani na beka enda kileta ni kina na ito okay, ni oti na nonda kadhibi baka tautau bata na bosa na Fijian. Ia ni oti nga nona dhauraka na beka baka bosa ngori o na waikula, e bosa baka ndomo ilebu o Ayaset Kayum. Katuku na ni lasu na beka e dhabuta o na waikula. Ene tuku batanga ka siama kena tikinongori e tuku ni tale bena waikula me basuka na nona bosa ni atukuna ni se sasianga ni ndua naka enda lewa na itokei en nondangele go endone tikina e sangat sarwale buna bunlawa wale watelanga o choni usamate ni minista ngaraba na biba kata taki na tuku e bareta na waikula ena loma ni palimindi leilenga nando tendo wera tayambe ni bakambesimbese ena matakendende imelambasa dinamanda ni dhauraka na National Federation Party ni natiko ena ndono undulu na kendre wiliwili na ndauti ndobu ia lewe ono sanga bulunga era tayambe ena matakendendai okatikina na marama kena ngone ena bola ni se petition rote ni banan ro sanga bulu na saini nonra na ndauti ndobu etiko kina ngobeir na bakila ni sa tawasi mai na $10 million ka bebu ke kina mateni tu tukono suren lal na presidente ni National Farmers Union ni rangan reba merakila na matata ni labongo. O kati telangan ni boloya na non rakunru na ndaute indobu membaleta na isau ni ndobu mebaka na ka na numa ni ndonu mena toka na $200 ndona tani $800 ndonu mesau na FBC ke no $200 mesau na matani tu. Era tayambe na loma ni tau ni melambasa indai na ndaute indobu. Kina gitu, Ronald Levano John Stewart ke Benito Masilebu na nonda mata timi ni Vodafone Flying Fijians ena sotsota kana waidhuri na bulo chiune. Ngona bekai wanda itaka na ndoni wablidi ni Flying Fijians John McKee. Rauna besuso mitaki na ilalongo vei nema ni nandolo ke aseli tiku rotuma. Rona sota na nonda mata timi ni Flying Fijians ke na timi ni Australia e Melbourne ene katini ni singa ni bula mayongo. Mai dhavekiri na Vakaleleka ni nonde tukutuku na kene kuri eran semas na station na Radio Fiji 1 ke nambula FM me nonda bata na kalungata eni moni madhawa. Koromurlemu do aleke na station na Bula FM do aleke alanga na yawa na isala bilaw. Bula FM namba 2 na serre. Dadang ko pinasiwa bo ang ano ni bukatile undo tal takawali una warong ng Bula FM. Go singa toka. Bula FM namba 2 na serre. Bula FM namba 2 na serre.